pastikan anda beli charging cable yang ada tanda M. Nak jaga bateri health untuk bateri iPhone anda, pastikan anda beli charging cable yang ada tanda MFI. Tapi, apa itu MFI? MFI merupakan certification yang dikeluarkan oleh pihak Apple untuk mengesahkan aksesori-aksesori tersebut boleh diguna dan sesuai untuk produk Apple. Sebagai contoh, charging cable brand Kula yang mempunyai MFI. Dan charging cable Kula ni merupakan charging cable MFI yang harganya tidak terlalu mahal. Tapi, macam mana kita nak tahu produk tu betul-betul ada MFI ataupun tidak? Caranya, anda pergi ke laman web mfi.apple.com/account/accessory search. Kemudian anda pilih bahagian brand. Kemudian anda masukkan carian brand. Sebagai contoh, saya masukkan Kula dan klik pada butang search. Jadi anda boleh lihat brand Kula merupakan produk MFI. Jadi lepas ini pastikan beli aksesoris yang ada MFI. Kalau anda nak beli charging cable yang ada MFI dengan harga yang murah, saya cadangkan anda dapatkan brand ini, Kula.